Mushana Production. Kurikayo wezere harugayo ki tebeza turebe bya rugayo Hazani utakaza kunyashamaho kukwashamaho nenti koyine kiniga habayo ki byo wambia byanguza kanisa mwenu nenti ka warugayo yine kiniga wono ma reverend ki yankora ebuwangambira byona mama nabikora nazi namazina gona gawa yo bukoryo bwono buwangambira bwona nabukozese reverend anshwazo mbantu ngu nashwara kubingu ninzi namazina gaba maraya warugayo no kumara bataka mazire kushoma hati mwana wanje humura kama higa reverend yakwanga azani wondukaro bashikire no kwiriraho churi chizeki hati mwana wanje tukoreki reverend yakubinga mu kanisa hati nomanya reka njire kinawugambira ugashoruka rwaguma hika rwabuzire no kurugaho reka nkikwehuri ako nikaza kurabamo nangwa mama kunoja ngo ukakorecho ako nikaza kurabamo tukureba mama kunoja ngo ukakorecho hatkuru wakorecho echo nikikora humbure cyo nikizakora kare mama hati gendo munjojure ohuriro wumwire tine kiri kurema kare mama gendo munjojure odebekane iroko mwana wanjye cyana girendera hasi unashirwana we nkugirenda gendo kwatireri yankoko iroko nkwatireri yankoko byirukeho kandi urebe ngo waje kwateta gusiga byirukeho robo je kwatireri
Mama, Wanje. naje leta. Waje kwata mwana wanje. Yebare. Zirete. Nyoza kusteka mama. Bito karwara kino kurya. Shano wakurogera kakurogo kurya nyama. Perez. Iwe kawandisize kapa. Haza pera yaho. Kundi garuka kurira nogamba ku nkunka bagakapa. Ninza kweyitiranye. Ndarigaraka kurira nogamba ki? Kubaga kapa izoba neri. Ocho marira. Wahurira. Ninza kweyitiranye nagaruka kurira cyo kigamba. Wakujiteka. Wakujubaga mama. Ofisi kayicingirije. Shana ry'umukazi. Buriya yo nasho. Tugende tumurinda umukazi. Corpus. Wanje referend. Oh. Referend amukama simu. Asimu munonga. Nabakira. Twija kare. Bashanga mushaka. Bambi. Okay. Kamwatega no kundinda. Twatuye no kurinda mazima referend. Ngwendo referenda. Nko kutwabire twagambire. Ahanshonga yo mukundwa. Ngwendo mukundwa nuwogu namureta. Nuwogu? Namureta. Nkamushoborera. Ubambareke mwiherero bangumeho. Nogumaho. Karero. Amazina ganje inye Reveranda Mushana.
iwe nibakwetoha Anko Linli Katwawa. oha Linli Katwawa. you're called who Linli Katwawa. linili katwawa Yesu Kristo you're called linili katwawa Oine myaka engahi Nyina emyaka 24. abernena ushomere Yeah, shomere. ushomere ota I have a degree in agriculture. degree Yeah, agriculture yeah. okay noshoma dini ki Nkabire ndiyo mukristayo konka no kugira ngo tinkwamira mu dini emwe. habwenki utakwamira mu dini emwe Ningira ekyo ninza kukitereza bunaza kushwerwa omushaija reveranda kaba muka reveranda ekyo nkiza kutereera. mbwenu ani mbashaba twecureze tubanze tushabeho tuganire iki nakusima ai tata rushirabona nyamuhanga ubushobozi ubona gusima abo kubasa mukazokora gusyo okureta omushogu owari kutekateka kandi mukama ubundi kugira mbasa gukora nawe kabasa kunyereka munyereke kushikira kimwe kuri yahari ahatakurebwa mbase kumwetegereza mukama nyereka kushika ahatakurebwa nashaba ahaba Yesu Kristo mukama wetu amen nabakira nyenda kukumanyisa ngo nyowe ninyerekwa ndanapi mwe naza kuganira niwe ibindi akubuze byona ngambira amazima utagambiha Mazima tenka kuri ya reverand. kuba korambihe nyija kuba ninkureba kandi nyowe nindeba kuriya ahatakurebwa nabwo icyo ninkushaba ungambira amazima mukama simwe warazireho Ekyabana kyo ntezire kukigambira na nyina ndeba okworekerwa kwawe kurabe kuri kw'amazima. Abana tinyi n'omwe tinyine babiri kuyaho nyina abana bashatu konka nkabazaro mbashije babiri bonka kandi ekyo nakyo kitakutinisa aho kwa buri mwana aryo wishi. kora gusyo nyambo yigireho kake warihire mwenda Endazo kwereka kwanje ndeba ariho wasaka kandi ndeba ariho icyo wanshereka icyo utakwenda kugamba kandi gushabwe bigamba enda nkihamisha tuzonka ziti eyakana omwana akaba akuzire bamuziika. eyakana Omwana akaba akuzire bamuziika. Yesu kana kugira bingambire byona bihweyo kuka nindonsherekere Reverand agiye kushereka. hari ikintu kindi ukureba icyo wanshereka warashwirweho oyi n'omushaija Mwene hindugire be bitanguhi Reverand. Nkija nashwerwaho ndi omusiniya 2 kunashikireyo omushaija yaba omuyayi yandeka omunju landlord yambinga nasharaho nagaruka omuka kunagarukira omuka abo muka baye kwata
banshashurira senior 4 nashoma nayo nagiheza kunabe nakomvaka ya senior 4 nije nafunamo ndijo mushija omushija ogu akashwerwayo emyezi 3 n'ebiri 19 byonga ukasherwa emyezi 3 n'ebiro n'ebiri 19 byonga nkaba ntakumanya ngo ayino omukazi weyo mukuru bine n'abaana mushanju omukazi yanda kunyitira omunju naronda ekyokukora kyabura nagarukayo omuka bayekwata banshashurira namara erevu naza university ha university banshashuriraho quarter of the tuition ezindi zabura. I had nothing to do. Nija nafunaho sugar daddy ogu yanshashurira kandi sugar daddy ogu nangwa akaba nankunda yanshashurira kunabe nahiko omwaka gwa muheru sugar daddy ogu yafa. Then one of my friends yanfunirayo ndijo sugar daddy kakandi ogu akabakurire kimwe tine kiyabire n'abasi wareba wasigaye ikintu cyono takingambire nza kuba ninkireba nawe ekyo korugusyo mukarwa munono ekikirige mu kikurengeri gira hariya wareba wasigaye ikintu cyono takingambire nza kuba ninkireba nawe ekyo gamba amazima gonka kare Reverend sugar daddy ogu akabakurire kimwe tine kiyabe n'abasi so nije namufuniraho boyfriend ogu niwo ndi kutambura nawe tukagenda korugusyo n'ubuhoro Masima Reverend no Paul tukagenda nawo out nkamwereka mu banywani banje abo kwawe narebe kaje so kunabe namara nto mwaka gwanje gwa muheru sugar daddy ogu nawe yafa kandi bamba akaba nankunda. Reverend nanisha bango mushyaje bariyo nibamutera abanze yagambira aso sumukireke ninyamwini. Reverend, I would like to first go for a short call. Banzongambire bihuyo konka Reverend osasire kugira ngo karabo mu mbereje yona nanyetinye obworo nibwo bwankozise. Reverend deka bansajiro byagamba na wasu nga reka kutegana no kwerusya ninyariyo nagamba nayo konka hati ninjira nafuna umuntu serious. I can leave my boyfriend, then I settle with that person. So, Reverend, echo kitaka kutinisa, obuna kubwine, mono takajiro kwerarikirira, na boyfriend ogo wenyine owitituba kumumanya, tutugisurwe. So, don't worry. I'm ready to be with you, Rev. nza kushabira munonga nobasa kuterera konka ogwabareta renguriya tendo kuza kubasa okushwera kuba omukazi wanje. Ibyo byona wanu Uganda cyane Umushaya jangu nayiro kono ndangu mubiha kwati nayorekwa ki kuza kunshwazo misho ga Reverend habwe nco tagambaho bice mu mwuka byesigarisa